ilanjutkan kami ngeda. Ay maka krina kam ibas tukun sukut. Tarigan mergana arah pelaminan kambama jay kari kulubuhkan semboyak seninado. Terterkam krina ibas kalimbubu kami tekun sukut. Tarigan mergana waktu tarigan mergana arah pelaminan kam gelah ilubuhkan kami kari iya, ngokam pulung degrina nene bulang. Manbandu kam tekun senina. Si pemeret, si pariwanan. Sepengalaun rasa dalanan. Rekam ku tengah ida panggung nugun dareda. Tina, ngokam jai. Si pemeret. Meren si pariwanan. Sepengalaun rasa dalanan. Ngokam degrina mama. Magasanina kami sinang Balawarnari lebih 14 deh. Perpulungan Simri Aukur patut bujur si katakan mantuhan sempat pulung kita bagenda krina alukai pelalit abadna. Anakku kam sirjabu tutus pagi tenor jabu idahnu termna kadai-kadai tareh krina. Enda pagi manulihan kendo. Kami harus bapandu kumatua. Lanai kami ke pengasup artanah kalimbu untai krina. Ay maka tutus sa tendor dahin kalengi bekas ndun cari. Endam pagi siman gegehendo tenda nari kupudi. Ipasu-pasu Tuhan perjabundo. Jumpa kam sinangkih mayang, jumpa kam sinucu cimpa. Ain sa totoo kami man arah bapanon aku. Bagai pekam meraskan buku kami krina. Melala bujur kotakan kami bandu. Rekam krina ibias penanahkan kami tarigan mergana. Aindam kami kalimbobu. Anu mijaga si kurangna. Ula tama kupusoh ndo. Si muhulina lah beritakan. Maka kami pe sangat menancari jendan dari kupudi. Aku pela bau gedang sangarana si berbagai bujuras menjuah-juah kita krina. Sini hamati kami, kam kalimbubu kami, bagai peras puang kalimbubu kami, senina si pemeren, bagai pe si paribanan krina sada pela ketadingan. Endai katakan kami bujur krina manbandu, ibas kerehendu. Senda labeluh kami balasa, dibatalah pagir semulih manbandu krina. Ijenda lit kari kam ngerana skala-skala bahanlah katandu managi kami sirjabu gelah katandui pagi banci jadi pergegeh ibas perjabunna kami pela bobluh gedang sangrana si barem bujur nah meriah ukur tape mansihamati kami kam kalimbubu kami terus kupuang kalimbubu kami lah ketadingan anak buru kami ndai ngor belas sukut tarigan mergana ngo bana kata pengalo-ngalo bagai gia ija litkin nakak du kekurangan na ikut nge kekurangan kami biak senina jadi manbandu sukut tarigan mergana kami tegun senina melalange kekurangan kami ibas kami ngarak-ngarak kami ibas dungi dahin anak tenda enda mindo maaf kami manbandu sebab manusia lit ngekrina kekurangan ras kelebihan ibasia masing-masing enda mindo maaf kami janah lidengang anak ta silang arjabu ije pagi terulin ka siban janah menanak kami sinjabukan bana baswaris kelenda sitik ipersingeti kami tutus satendur jabu adina si tatap si pulung enda cukup menterem jadi jelma sinterem engkau ngergai perjabundu ulakam kariduana lang ngergai sa perjabundu ning kami
bayak kam rekiniteukeun, bayak kam rekade-kade, bayak kam ibas donienda. Tutus hatendur kiniteukeun, gelah harahay pagi, terbegi rastridah, jabu sir kemalangan mandibata. Endam kata siti ibas kami nari, tegun senina, bujur ras majuah-juah kita krina, apa yang kita sinambahi. Terkhusus Bapak Ras Bibi, sangap kalkam Bapak Bibi, ibas kam gonehken sada tanggung jawab simpelin guna pejabu anak senina kami. Sehat-sehat, cawir kam metua jadi penggurun kami. Man bandu senina kami, ras turang kami, sinjabukan bana baswarisi sendah. Landasan situhu-tuhu, ibas kam manteki perjabun simbaru, nerbih kam gonehken perpadanan do, gelemlah enda, ibas kam dalani rumah tanggando. Nterem kami singrana, kata kuenda kata tambahan, bujur. Pak Senda, teman sinina ibas jabukun nak tenda, kami pe sinina du jenda meriah ukur kami. Ibas pejabukan anak tenda. Ja ibas pejabukan anak tenda ngulit teman ta hari-hari tengah-tengah jabunta. Maka kami man bantu lebih man kam sini kami ras kakak ibas pejabukan anak tenda kami menjual-jual kam sehat kam cair kam mentua. Tolpe pasu-pasu Tuhan simpar ku tengah-tengah jabundu. Jenalpe man anak kami sinjagun bana bas Pak Senda, neng kami bapak ando anakku adi ngurjabu, lanai bagi anak perana, adi ngu ketanger jabu, nguli tanggung jawab, nandangi rumah tangga, bagai nandangi permain, ibas tanggung jawab enda harus kal ipakai endo tengah jabu du, ugakin kala si mantaki pejabun simbaru. Endam idalan kendu di tengah-tengah jabundu. Masalah adi resada hari. Ibas susah, ibas senang, tetap kita hari-hari di tengah-tengah jabu. Adi bagi pakai endu tengah-tengah jabu, banci jabu enda panjang. Tapi banci cawir perjabun enda. Tapi adi beluhndu, babandu, metehendu, lari kendu ras permene, banci perjabun fisik kenca. Tapi ija akan berbi ngalakukan pasu-pasu bas di bata nari karena kata di bata sisahkan pandai taribi dipakai kendu tengah-tengah jabu yang kami si keleng-keleng kam duana. Maka perjalanan denda tetap di bata si masuk kam bujur ras menjua-jua jumpa anak lelaki ras anak diberukam anak kami bujur. Tetap kita ngatakan bujur man Tuhan. Jadi perpulungan si kelengi Tuhan, perpulungan si Muhammad, terlebih kami jenden terem kali impal do, mama tigan, tatap kami krina berubah sunai, pulung krina. Ngongena kelate kami sekalian dah. Sebab engkau pakai endu pakai wisa adat, mantap. Sebab Muhammad kal gel nari man kalimbubu, man orang tua kami. Maka hamati. Ijah krina kalimbubu baru semergana. Gelah malam kalate bapanguda ras nande. Ras krina baru semergana. Lai pilihi. Maka man bandu pe krina kemberahan tarigan mergana. Ajarindu kal impal kami teman. Ialah megogo. Ia anak singuda. Maka kami sendah malam kalate kami krina berubarus. Menggotah ndo enakku sir jabu si sendah sopan. Enda kami krina bibindu. Lang bibi tua kami nda ilas kalendere. Arkiteken kurang sehat. Maka kami enda gantina krina. Jadi tutus kalate nur jabun anakku. Si keleng-kelengan kam si hamat-hamatan kam. Relumba kam reban mahuli. Manggo sopan kelengi kal mama ras mami anakku kalimbubuta krina. Rekai kami bapak Jenny tatap kami krina. Tatap kami krina. Jadi endam kami krina berbarus. Jadi sekali nari katakan kami
sehat kam cair metua kam duana rasenina kami gelah banci ikelengi dudunga kami krina pe baru senda. Pertama lebih katakan kami selamat ibas kam pejabukan anak man bengkila bagai peman bibi cawir kam metua sehat-sehat kam bagai peman bandu impal kami selamat menempuh hidup baru di dalam mengarungi rumah tangga. Tetaplah hadirkan Tuhan gelah ibas kam mengarungi memasuki rumah tangga si baru kam banci melewatina adi kam mengundang Tuhan Yesus dalam rumah tanggando. Selamat menempuh hidup baru, Tuhan si masu-masusa. Bujur. Ngerana belas tegun si paribanan rekondangkan si nulingga mergana. Jadi tuh kami pe seninando abang bapak sopan tuh meriah ukur kami ica kam besuari sesendah pejabukan anak ta. Jadi di sini tujukan kami anak kami sopan, takku, endak kaman tegi jabu simbaru, kelengi pagi jabu nunakku, gelah baci raduras kita pagi tetap ndahi kalimbu bunta kerina. Jadi persingeti kami setiap menbantu nakku, ugakin istuna berusinulingge, morbid kerina. Nindu anak laki jumpa anak di beru. Jadi enam baci kisi kata belasing kami bujur juah-juah takrina. Uga gel nakku maka ku triluk siti dandu belin rasiting ras bulan kam nakku sendah kerjandu meriah kal jakap anggota tinggal bulan dura siting dua taiku sopan emang kamu tuh huli pagi nakku berukara weder ate nakku labu tuh merapit dari teng-teng melias kal berukara wai nakku ulah kal pagi sangkut ukur berukara wai bandu nakku pamanit pangan rai dandu kami lah pada berindu gelah mamandu berindu res mamindu ulah kiti ukur bersunulingga nakku kami daruk kulikan menggau corak ica endan deku baba mak kena nakku bagengan saku ngasuk ulanin kena jelain anakku pas-pasu kumuhuli kalnge menggau ica enda mak kena karin aku ya selinya kami terigan mergana ibas karena anak ta kejamu bana kami pi malam karate kami makana saja ngenca man bandu kempu bas jabukun banu enda tutus sate indur jabu si keleng-kelengan kam si ajar-ajaran kam dagi bagaimana dagi siti kata kami bodoran menjual-jual kita kerin ibas gelar sendalanan kam dua narasi pelte bersenulingga ibas perjabun kerana ta juah-juah kam anak TIP sangat dingin teruh bayak iya jumpa sinangki mayang jumpa sinutu jimpa ayam laku tanda-tanda itu kami bepandur kena kesenulingga ya mangga sopan aku pengen cakap kuya antrem kami bujur ya Papa sangat kam bas pejabukan sinina kami ibas wari sendah aman bandu sinina kami tanda-tanda indu kami kuakap aku lang abot tanda melang tapi turang ta Jakarta kuakap tanda indu itaman mini jadi reh kam kulingga julu aku lingga julu jadi bas kam jabukan bana kelangi pandun cari kelah tada hindu pagi krina kade-kade entasin termainda aing gua gelarna adi selaku kita kalak karo si beradat si tenahkan kita harus kange pagi tenah krina menbandu maka kelangi pandun cari gelah banci terda hindu pagi krina kalin bubunta sidulingga mergana krina ras krina sintermenda babendo pagi agiena aku lingga julu tandendo aku bapak Jimmy kita lingga julu adi bapang kom jelas tandena ras bibi anda mening kami sitik bas silingga julu nari bujur
Ya, nodung salam Indo, Panjikam Kundul Kutra Tengah Bodo. Iya, kari kita kerilandap, kari kita kerilandap. Iya. Ya, bagai-bagai kali bubu kami tarikan mergana. Ngani ker, oi, ulang sedang dokur melalui dengan acara waktu. Ya, menariak, kari kami. Ya, manpadukam anak bro Sinulinga. Kali bubu kami, Sinulinga mergana, aredakam. Kam sukut Sinulinga mergana mis kam rekujeda jam taenda go jam setengah sada krina kam sukut Sinulinga mergana renda kam ai maka radu jumpa tengah kam kalimbu kami ai mebiak senina si pemeren si paribanan sepengalon rasendalanan hula kam si tading-tading perpulungan Sri Maria Hukur ijenda bujur sikatakan man Tuhan sebab iberikan na kesehatan ras ukur sirlayas lako banci kita pulung ibas inganenda kaya hinta pulung ijenda ngosita erdandankan perjabun anak beberai bagi pikempu kita sir kempu ijenda ngeranaku sitik man bandu kerina sangkep ngeluh kami karo mergana meriah kalukur kami ibas kepulungan ta ibas paksenda sebab idah kami kerekendo
merari dengan tampak lagi pecidah kendu kelabeluhan kami bagendam nina ukurku dagi tahu gagi andai sekali pengalo-ngalo kami kam sembuyak senina kami bagi pianak beru kami subuk kalimbubu kami bagi peras puang kami sienda ulakal sangkut ukurundu sibar-sibar bagi kin ngenca kebeluhan kami endam kami rusur si mana jara-jarendu kalimbubu kami puang kami ijenda mindo kami igejap kami nge labu bagi rusna ibahan kami menbandu tapi siendam makaning kami ngasup kam ngaloken kami bagi kami segala ibreken tukan bandu gegegeh ras kepentaran ibas kami lah bagi ukurundu banci kami itu gutu-gudu ijenda nak kunggu pulung krina sangkap ngeluh teh malam dengan meriah hateta ibas kriah nukurta ras kemalam menateta endam siman pegedang-gedangan ibas pusukta ibas ukurta kubas wari-wari sirekenda adiku kira-kira ibas ukurku setengah pelang alit sidahi sirekenda tapi bekas penjujuri Tuhan lar tak sangkem ngelukta ibas kekurangan ta banci ya hadir kerina aduh meriah ukur bujur nintan aku si tambahi ukur ta lakon rahi sangkep geluk ta gelah gelar nan teremna makap lako teman tari hari gelar teremna si ngajari kita aku nande ndunggu metua tuhun terem dengang bapandu tapi bapandu si mupus lanai rumah aku pemetak kulalit kami hidup kalaku tambah yukurune duana turang nadene adiaku bagi kalak matu mendra akurku cilite pelanai terturik kena aku anakku Wainandre ini domen buak bara nadena anakku kena hatiku agen maturang bagai berong genteng agen teka suruh nabai saranan rai turang nendo bapa rencana rejabu kampung tasentuai turang tadi mereka parang anak setengah turang bagai kali bubuk kami tama ukur doi bas kekurangan kami dibatai dok kami Opel ngasekan kami kata bes pengalo-ngalo bujur sisekan mendibata ikejapkan kami
di bata sinaruhkan kam sukubas jamburenda jumpa ras keluarga Sinulinga Mergana alulit ibas menjuah-juah sini mati kami kam Kalimbubu kami sembiring Mergana lak ketadingan ginting Mergana perangin-angin Mergana bagai pandai bayang lak ketadingan si perdemui kami rikut puang Kalimbubu ginting Mergana baru Mergana kaban Mergana Purwa Mergana iba sertena anak kami beberaidu kempundu sekarusna me kami ku tengah-tengah jabundu Kalimbubu puang kami mungkin nge kami telepon nandangi kam ibas perjabun beberaidu kempundu emak kempu kami ibas lapayo akapdu ulame tama-tama sang kudu kurundu Kalimbubu puang kami mungkin sekambas jamburenda isap si menisapen mungkin banci lengah sebas kam bagai pe belau si menpangan nandangi mamina turangku bagai Kalimbubu puang kami amin lengah sekisap kami nandangi kam rikut kun belau ulah tama-tama sang kudu kurundu sekari panggung du seken katandu nandangi kami terlebih-lebih nandangi kempu kami sirjabu gelah malam pagi tindu malam matena ibas manteki perjabunna kakak bapak rencana ertenah anak tanak sintengah teman senina erjabu kemputa tading kambasi meriakne teman senina bapak rencana katakan kami nandangi sembuyak seninata rikutkan si paribanan lak talingan si pengalon sendalanan bapak rencana adik kami teman kami hari-hari kami ngekil-kenekan kata iba serjabu kempu bagai teman senina malam kalate pertendin kunatap tani di batanari pulung krina sebuyak seninata si para merap bagai teman senina seken kataan tanandangi sebuyak seninata gelak malam mateku amin aleben piaku berkat jumpai perbadananku bagai tembur sebuyak senina kami mungkin ibas kami tenang nandangi kam melala kekurangan kami ulah kamar tak-tak nandangi kami ibas kurang nakabdu seken kari katadu nandangi kami gelak jenenari kari kupudi banci bagi hari kitab hari tersada ibas daging bagian darupana sekari panggung dongrana katakan katanuman kami terlebih man kempu sirjabu jinari man bandu anak buru kami lak ketadingan anak buru menteri ibas penatang-natang du kami ibas kami labloh anak buru kami ulah tanggung-tanggung indu kurun dua salitna gelah ulah kami tridah labeloh ibas perjabukan impal du
permendu kempu kami berukaro. Jadi bagaimana buru kami asadung nada gineda tetap bersadari kendu gelah malam mate kami kalibu mudu enterem kami karo merkana guna peganci-ganci kami neken kata man bandu jenari man bandu kempu ni bulang naica tatap si pulung nakku kuakap malam mati permain rasan bapandu ibas perpulung na basuari sendan aku men persadaan pagi hari kendur tarigan mergana mulai kawari pepagi kempuni bulang na oka kambansi ngalokan surat ica sopan enam kepepagi si menulilu kendun aku gelah malam pagi kami malam kati ni bulang du singgolaus naringkan kita. Jadi bagaimana kata sini seken kami dibatasi masu-masu membantah krina gelah malam mateta malam mate kampus di bukan bana. Apa pertama katakan kami sentabi manbandu kalian bubu kami laga tadi ingin ikut puang kami entah hijanai angkap endu kurang payau penduduk kami siap ras kampil puang kalian bubu kami enda labaui karuskan kami bluh kami langalit ngenda ija akan du kami la payau je kami yajarindu jena katakan kami bujur man bandu man sembuyak senina kami ras sepemeren kami separiban kami ras pengalon kami pengalon tukur ija jenda sembuyak senina kami lakal kamar tak bas buluh kami lalit lakal likur kendu dah hindu picet lako petunggungkan kerja anak ta kempundu maka bagaim sembuyak senina kami berikanlah kari kata pedah mana anak ta man kempundu kamsir kempu lah iya pe pagi panjang perjabunna jape pagi kamping kata hendu ijaya pagi ringan itenah kendulah pagi iya janda pe lah kami lupa menbandu anak buru kami silai pilih kami janda bujur kalning kami anak buru kami lakal kamrahanahan lakal tidak kendu kami lah beluh anak buru kami ay makana ulakal licikap pulah kendu dahinei anak buru kami dunglah kari dahinei maka ikam mulih adilang adung ulakal kamulih ay maka man bantang ka sembuyak sinulingga mergana krina ucur kali katakan kami teman senina ngoy sempat kendura lagu petunggungkan kerja anak ta bagai pikempundu aku pelawau kel kedang rana si barem bujuras bujuh-juah kita krina bujur sembuyak ando sinulingga mergana ngodang ngercakap ngugedang ngercakap kampe badi nguka gedang ngercakap turang berukinting peguka rendai kaya jadi wari ngurbunna jadi kami sajang caning kami li sada kuan-kuan tutua buah salak sebuah jambu tutung sukat guli jambe nina adinggo anak ta erjabu
ulai menrubah reketikan nande. Jadi enam mencakatakan kami menjua-jua kami baca bukun bana kempu bujur kata kami kerina karo mergana bujur. Adalah harindu. Jadi membantu kempu kami Ica bagai petarigan mergana. Ica adi tarigan mergana ngoi tahdu maka ia metami kalngia ulu kere ugangi tarigan mergana etendo. Sebab resepna asal isin senna bas gajutne nguaman ay makaman bandu petarigan mergana karo merga berukaroe tami-tami lah sayang-sayangi sebab adi berukaro dekam salah nape kamkang nami-nami jadi bagaimana ku menjuah-juah kam jabukan bana terlebih-lebih abadi ras permain sehat-sehat kam gelahna kam jadi galah gedang kami nakku juah-juah kita kerina horas cakap apa indah cakap kami bujur Selamat kam jabukan anak teh aku dah nula aku belum ngerana indah Adi anak tanggo di pasu-pasu dan doai saja ikut kena ngebati. Bocor. Mirs kakak kami, selamat bang kamgo dung sekolahkan anak ta, bagai pe ngokadung dungi adat perjabun anak ta. Bagai kape man anak kami selamat menempuh hidup baru. Jumpa bulan ras matawari. Bujur. Kami menkam senina kami selamat ibas pejabukan anak kekelengan indah Tuhan tetap sinemani kekeluhendo menjua-jua sehat kam kerina sukut sinulingga mergana jenari man pengantin duana IP selamat nih kami jana tetap undang du dibata ibas kam manteki perjabundu simbaru indah tetap kamar kemalangan telah tetap ipasu-pasu Tuhan jabundu indah arah jabu NDP tetap terpuji gelar Tuhan. Endam kata kami bas pengalon nari bujur ras menjua-jua man banta kerina. Aku pe mereken kata siti mananakta. Tapi sangap kelkam pejabukan anak te nanda Ica. Sehat-sehat kam duana. Gelah na banci pagi jadi pengguru anak te. Bagaimana ku Ica? Bagian beberi kami tarigan mergana sekula serasi kam sangap kam nakku ertoto kami nandendu gelahi bereken di bata pasu-pasu ke tengah-tengah jabundu nakku gelah na malam mate kami sebabna kam dungi adat ibas warisi sendak malam kelate kami emak enam toto kami nandendu bujur man bandu kempu kami si berukaro kam duana ija kempu lebih kam ngongalaukan pasu-pasu ja pagi bas perjabundu syarat jaran kam duana mo si muhuli bagi ipe man bandu permen kami si berumilala ija kam bas pejabukan kempu kami sangap kam pejabukan kami kempu kami sehat kam duana rasana kami karo mergana aku pela gedang rana bujur ras mujua-jua arah terbuk sinulingga mergana silik jura-juradu seken iya adik salami disurut kam maka iya berukarau jakam dae bertarikan halo kedua rabu di pengantena berutarikan dai miliar kam titik berutarikan dai miliar kam halo kan luahman pengantin iya adik gosok miska kamiser jakam dai berutarikan halo kan arah di pengantena suruh cikapna galahula kari dekasa ikita bedekah nak tak bisa bedekah
Ya, terus. Iya, dong dari acara sadedaman kita sikap kaman nak berutarikan sikapkan lebih akan menjujuri gelang misi sambung.
kikap gunang laikam. Iya, ading goseh krina kudul kam krina karo mergana. Sinulingga mergana lakam tading-tading. Iya. Engkau cakam dai berut.